Jasna pozdravlja domovinu. Specijalna ponuda samo danas, samo za učenike Srpske dopunske škole. Jasna vas vodi na put do Srbije. Da, dobro ste čuli. Novac i pasoš vam danas ne trebaju. Putujemo na krilima mašte i krilima znanja. Na putu sa Jasnom naučit ćete. Koga sve Jasna pozdravlja dok putuje? Zašto je toliko važno mahnuti i osmehnuti se svima i svakome oko nas? Šta su to državni simboli i koji su simboli Srbije? I još mnogo toga. Udobno se smestite i krećemo. Posada Jasninog voza želi vam udobnu vožnju. Jasna pozdravlja domovinu. Jasna sa tatom putuje vozom i sa prozora vagona maše rukom. Tata pita Jasnu. Koga to Jasna pozdravljaš? Čobanina na livadi. Čobanin to je dete koje čuva ovce. Opet tata pita. A kome sada mašeš rukom? Šefu male železničke stanice. Onda je ustao sa sedišta, pa je i on stao kraj prozora. Pored pruge nema nikoga. Samo usamljena stabla mašu zelenim rukama i samo se žito ljuljuška. To znači da se žito ljulja, njiše. A Jasna i dalje pozdravlja. Tata je opet pita. Kome sada mašeš, Jasna? Pozdravljam žito, pozdravljam ptice, pozdravljam šumu i decu i krave i vetar i reku i oblake. Zadihala se Jasna i maše obema rukama. Htela je sve da pozdravi, celu našu lepu domovinu. Dragan Lukić. Naslov teksta kaže Jasna pozdravlja domovinu. Kada putujemo, mašemo onima koji ostaju iza nas. Ko je to najčešće? Ponekad su to naši prijatelji, nekada baka i deka, nekada i roditelji, ali Jasna ne maše njima. Koga Jasna pozdravlja? Na svom putu vozom Jasna pozdravlja sve ono što vidi. Pozdravlja žito, pozdravlja ptice, šumu, krave, vetar, reku. Jasna čak pozdravlja i oblake. Zašto pozdravlja njih? Zato što su i oni sastavni deo naše domovine, sastavni deo našeg života i sastavni deo naše zemlje. Jasna osjeća ljubav prema celoj svojoj zemlji. I onako kako mašemo onima koje volimo, dakle roditeljima, braći, sestri, baki, detki, tako Jasna maše onome što ona voli, a to je cela domovina. Prva destinacija, državni simboli. Dobrodošli. Svaka država ima svoje simbole, znakove kojima se ponosi i sa ponosom u svetu predstavlja. Državni simboli Srbije su zastava, grb i himna. Zastava predstavlja simbol slobodne države. Zastava Republike Srbije je trobojka, što znači da ima 3 boje. Boje su crvena, plava i bela, kao što možete vidjeti na slici ispod. Zastava je istaknuta, odnosno nalazi se na vidnom mestu na svim zgradama državnih ustanova, a širom sveta na zgradama diplomatskih i drugih predstavništava. Da li si negde u Nemačkoj imao priliku da vidiš zastavu Republike Srbije? Sigurna sam da je tvoj odgovor da. Tako, na primjer, ako si sa roditeljima bio u konzulatu Republike Srbije ili ambasadi Republike Srbije, upravo na ulazima ovih zgrada mogao si vidjeti i našu zastavu. Pogledajmo je još jednom. Pored 3 boje možemo uočiti i ovu sliku. To je zapravo grb. Grb Republike Srbije.
Na zastavi se nalazi mali grb Republike Srbije. Pored njega postoji i veliki grb. Na grbu je prikazan dvoglavi orao Nemanjića, koji nosi manji crveni štit sa krstom. Prema starim verovanjima, grb je ono što nas štiti od nesreće. Pogledaj još malo grb Republike Srbije. Zapazi boje na njemu. Šta još možeš na njemu uočiti? Himna je treći simbol Republike. Himna je svečana pesma koja melodijom i tekstom u nama budi rodoljubiva osjećanja. Dakle, u nama treba da izazove osjećanje ljubavi prema svojoj zemlji. To je rodoljubivo osjećanje. Himna Republike Srbije nosi naziv Bože pravde i ja ću ti je poslati. Kada se izvodi himna, tada treba stajati mirno jer se time iskazuje, izražava, pokazuje poštovanje prema zemlji. A po završetku himne nikada se ne aplaudira, iako smo i to imali prilike nekada da vidimo. Treba stajati mirno i kada se izvodi himna neke druge zemlje, jer ćemo tako i prema njoj pokazati poštovanje. Te pozdravlja. Ovo je kraj našeg zajedničkog putovanja. Nadam se da ste naučili nešto novo ili obnovili ono što ste možda zaboravili. Dobit ćete i zadatke. Ako vam bude bila potrebna bilo kakva pomoć, slobodno se javite svojoj učiteljici. Do sledećeg putovanja pozdravljaju te Jasna i učiteljica. Budite zdravi!